pe we twia fa so woko ewrade ka kyerem say one omu twia no man na wo wi a enji ni pa bi ani na obi pese wo se wo kire wo bi e wo ho number no the atwa to ye 2488 wo kwa kwa check wo numbers mi hunu se busuafo ahia no mo hia ye no wuti mfimfin eti se de ye di asem afeti nkomhye mi hunu se asem a yebusa wontumi nyi ba kokora no ana wote won wa ye mum asem a mubusa nyina ne se hwan na ka kira wo se free aduan na busuam kwa wade obroni kwa wade wo bi a onya aduan memmoa wo nipa na bonisi afra ne Charlotte Charlotte Madjava my wife wife no hwade me bompa ya ma wo ne na mama direction follow direction no kokope esi echina beja to water so yes sir na ka sachire water de say me gina Kristo tumi na ho odin mu afisese na me hwe ignition awo me phone so awo abrotire amen Sewan kwa mamia Sewan kwa mamia Sewan kwa mamia Sewan kwa mamia Odum fwete Yoni media guru miuno Nansu wanuni ele humbi Sewan kwa mamia mede Enya ya palisa Uni obikuna uhuno Enya ya palisa Uni obikuna uhuno kuta wubu ebecha wubu one not said in way the lally hey the lally mo amujina hoyi hwan na aware ema no hwan na aware waware ukunu wai be ma no wai onso waware ukunu wai ukoso ne sana ne na bompa e wate onso waware won ware adena me hu Patricia udin de Patricia adena wo sere kasa me ho adan wo boa enye bibi anka abasere sha awurade se me nka nkira wo se obegina ade bi so no mo nya sika bebre amen si ye bosika ho mpa ye ne obegina ade bi so no wo nya sika bebre tie nkom hye bi hunu se wa sore anopa wakodwom wakwa akototo eyemuko wato nuama bebre waba betene fie na mahunu se waye containers bebre si ho ena oye sheto kasa sheto afi wo ye ba ko na obi atobi no de ko campus nipa ko ni diom say hey debi sheto we dia eye different eye fana moto no no mo kire no mo church afi mi hu se madam ya be ye busy oye sheto me so oye dai we ne won kom se ko ye nwaduma wo be hia me afi sese na wo de sika na de abeto water sebu eye sheto sika sheto many of them don't to jabano asama mekan to one am one hwe wo be say wonni nkuguo da we ya sheto mo bo mo say person me say combat as a Mama Yesu osaye Monte mo sa hwe ne so
Thank you, Holy Spirit. Onipa bi a won so ye adwuma bi a enkoso won so bra be ka ho ne yemo mpa yemo wo ye adwuma bi enkoso bra be ka ho munyina nim sei momna megina nim ha shito be ma wo bi aye sikani okay ani awurade wote de wo ya ase ya bompai wo be hia me biem na adwuma na wo ye no apeke na afei agye wo nsam abeje wo nsam me be mamu akwankyere mo nkoye ebeje mo nsam baby a wo bia so di gina na so montre mo nsan hwe obo so wo go bia mo na wo so nya nhira kase wo Yesu dim ya boy ansem bompaya o madwuma enfo mu yie die mra bonsa na bompaya In the name of Jesus, I'll make her you if we say we can be on your bompa ye ka kire gura se me ne wo to fa pem e wo misika sim afi sese
Now we got 25,000. Amen. We are. You are fasting the next day. Then you are good to go. Amen. Openyi. Fabuba ne mami. Aka 7 days. Now we phone okuta wa yira. Obi monitor wo phone. Aka 7 days. Phone ne ba yira. Phone ne yira. Wunya bibia wo so biem. Because say omanhunu Apple password. Content alerts na gmail.com. Yes, sir. Password ni nana 199. Yes, sir. Yeah, fast. No one says some password. Yes, sir. Aka 7 days. Wo phone be yira hwem. Na wo phone yira. Ade a rehu omu ni say. You be picking number be a was save no honey. That's my wife. Na ye dia sell. E dia kire no. Said ye be ya. Won to me to kwan. Ye nyina ye nka Ghana ha. Ipa ye bonsam. Nipa yo. Yeah. C'est ça password. Yes, sir. Ne fi na ko. Ma wo phone hu yan. Woni nkon. Yes, sir. Aka 7 days. Yes, sir. 7 days. But then everybody say we see abehwe. Amen. What did he we nuama? That's my father. Wo papa. The patron. Ade bia wo papa ntimi anya wo wiase. Wo na wo baba be. Amen. I prophesy upon your life. Whatever your father couldn't do. It did Mr. George. Yes. Wo papa. The patron. George nuama. Patron. Ade bia wo papa ntimi anya. Wo na wo baba be. Sir, hold your waist for me. So sisi mami. What the pains was sisi da? What the pains? Me who say ordinary hwe chem. But the brother said me dem wosra e de adom no. Now sometime to come, this man will be one of the powerful prophets on the land. Amen. But ankomo ba be attack waste. Anko betina hwe chem. Me who so ti hwe chem. No omadane oba no be ma. And omadane wo no be ma no oba. And oba ne kokko ye adwuma. No de sika abre no. But NSC a table na dan. Amen. Koto boba. Ewo utrim se wo pese wo ye otonton building materials. I try. Wo pese nka wo kofa anwen na nka wo ton. I try. And what's our boating post to say nka wo pese otonton bottle water any drinks. Okay. Me kire wade. What's our boating post nka wunya yanka be gold adwuma. Okay. And try na no na de wo beba. Adwuma ni nyina wo ba gold ne nko ade awurade say men try. That's it. Ka say Yesu ya da wase. Yes, you know what. Abranti wo benya sika. Wey one ne yire. Amu ye business guru e no mu gina ho no. On be come adwuna pam ho. No benya sika asisi adan aye investment. Na kire yi obi be so de afiri wo fie no baba attack mami. But obi obe try nam say mu yie die ne yan commission ti. Nyame nkonko be crash. Amen. I said oba ne bone sem pa e ma no sem kom she favor omo a okọ ya obesesa ne DP ode mbeye ne DP sem kom she na favor ke jansa koso ka say Yesu ya da wase. Yes, you know what. Thank you, Holy Spirit. Menhuna dia bi meka ho asama kire wo. What ya na? Meka ho asama kire wo. Eja won sakoso ma. Unyu manyi na dawasi. Oh awote. Wote so
Aparawu uni otu Isijidi fuba wo mwakasa Yewu uni otu Otumfunya Opa Ajidi fuba Hey Oh mwakasa Orewu uni otu Otumfunya Windim sofu baby on my friend Matilda. Pacha. I should be Matisse a grace-filled ministry. Grace-filled ministry. Let a near catch them say a yard so seed be for man, minimum the crop, but me won't say yes, man to be about the torso. Amen. Oh yes, sir. But me who say man to be about the torso. Amen. One way you moment I may yet, dear Mechre Mon. No one shot or tell you. No one near Radon Quapam. Who may share me be you come and thank me later. Amen. What's your name? Jidi Fuba. Oh, what can say? Oh, Opa, yeah, Jidi Fuba. Oh my God. And now, guardian angel, me and one son back home. Every now you are going to operate in a different dimension. You shall operate. You operate different dimension. Baby, I'll bet you now. What no one saw and such anybody actually. That's say yes, the Lord. Mama Shito, come. How are you, Auntie Shito? I'm fine. But your Shito, no, and you find on Benny Biato. Pacho, ebi wa Koforidua, nkoko, eni donkokro. Advertinania, you Munti commission. Donkokro, Koforidua, eni nkoko. Okay. Ne Shitono, ebi wa donkokro, Koforidua, eni nkoko. Ono ne Shitono na wudi pe, utimie tutukurana. Na afu. Yeah, funny. Dishito. Dishito. Yeah. Eti dishito no. Se wudi dishito a. Wa pampa matutu semia ebefu bi. Shitono na masha asia media ama ma pampa na sha asia efu. Wonso kwana kodi bi na hwa ade ubehunu say yes. Dishito e hye ho pa. Bo sab kase fa ma advert no. Onko omra ma yam dare hye wate. Onko Mumpeja mo sankoso. Bema handkerchief yi. Wo de koyen senkyerene. Me so wo koyen dey. Me de koyen senkyerene. Wo kokodu na wo areka fa handkerchief no gu ni tiri so. Mate. When deliverance. Mate. Me born deliverance. Do Erica pa Papa do me ti wo me hunhum say odo no pa etwa se ye boa no papa twa se ye boa no boa me pa Erica be ba be yes of ma me boa me pa try o person onye of ma wa kan ko ade obetimi aye akwa no confidence na no wadi ndi mo sibi eba mommy winim suhum se amenasi o se he suhum amenasi menhunu company bi wo ho a omoye polythene bag sa company no omo ka so omo pe transformer akosi sei omo nsanka eyo omo na omo nsanka na se mo na manfa mo omo
Omosanka. Wunim se obi afa kire akọ report wa mampanyimfo. Se enfom so bi a ebai asem a mekan best 2 years ago. Asem na mekan sisi because o masem na 2 years ago. Me hunu sise de obi kọ se wo de a kire panyin bi. Na anam so ama promotion bi kura no ya san so ahenda. Na nipa kron ni tiri mu po nyina ne say wo position ekuta wo onu mom na ko deserve. But shade awurade se obehye no ho animunyam. Wo kai say area bi ni afro say pampa so. Number 1 mo kokko ya transformer bi wo ho man commission transformer no ena mu ja no ho saa ena fei akronfo si akire ena mo tu transformer no mu tutu mu wa yesi nyina ena mu yi this is a way akire no mu sum transformer no to fom mo koye na transformer no ye empty na da ho winim si obi de ya wo ho report abra winim abra nya onu na ko wi ayo. But yankom se ewrade so begu atamfo ni mase konna kope eya 12,000 nejai fato altar so na ka se memamu 41 days oni pe bia wo pemani buase momfa nkotodwe emfamra ana se yenyim nyina modi emfiri me hyebere so sa atamfo bia emfiri hyebere so a wani begu ase mi hunu se obi hu powder na oboni din ohu powder no oboni din no ohu powder no oboni din omo to waduro wo ye saade ne chena wo ye hwie me man 41 days wo bedi adanse wo fie ya. Amen. That says the Lord. Except to build the house, the builder built the veil. Me I go follow you, they go anywhere you lead me I go. Jesus, you never leave me nor forsake me. Bonzana bompa mama me bomano ya be free the circle ya be free the circle you are taking me higher. Munshie oyani bi nguma mi nsemo mame posani sei na ka se urade pamatamfo ho ntoma kanibiem Erade pamatamfo ho ntoma kanibiem Erade pamatamfo ho ntoma kanibiem Erade pamatamfo ho ntoma afei mahunu se enje na kọ ba bia hyase ebo adwuma ma. Amen. Wonso wanyama mesi wanyama amen wonya wonso de ma amen wonya wo de ma amen wonya wo de ma amen. Only you can do what no man can do. Only you can do what no man can do. Only you can save any situation at all. Only you. Only you can do what no man can do. Only you.
Oh, who bear maybe any one a dime said Bearman Banner, Johnny Beda. And then, oh, Jawa Chidi. Amen. Peja was up. Aninaho. What do you call him? Amabra. Hi. When himself wants someone in a ayet to say a jar. Amen. When who say will be co meeting? More churches, I won't be yes or what will be on chow. A jaway, a chow who she has here. Amen. A jaway chow was here. Amen. A jaway chow was here. Amen. What didn't he see in the bar? Mon family handkerchief for mamma me. What back? Nowadays, handkerchief no akogu our office. Ada wo back now baby your office. No one who say handkerchief na sorry say. Enyane gina hwa. Nyame nkonkron ekoye bibi wo efie hwa de amount. Na Awurade sem kan so wo gina wo chi se do merima ne hu ye hu. Amen. Atamfo betoto ewo wanim. Amen. Apem betoto begum. Opidu betoto nifa. Na se wo fam ne ho wani nko na ade behwe. Wo kwad boye fa katua. Efri se wa hye na mo for the amount. Amen. Asemi a me ka kire wo se omukọ wiawi a transformer bi mu nuoma yi. Wo kura na winim. Honorable ye boa. Ene be report ma ho. Wo kai. It will nimu hwe. But when nim guase a ye hwehwe nti ye pese ye do ko hyemu se wo ka ho ena mo commission no mo ko ja ade ni see site ho saa e ma be ye aban ne ka e ma wo bi ko wiawia but Awurade se we yi wa firi. Amen. Wo ba won sama ka ma hyanko. Anasi hallelujah. Anasi hallelujah. Jehovah Meliwo, oh Meliwo. Mama, oh private matter men kan sisi a. Baje. E de bibia beja papa no why? Baje. Transform me. Go sem kase ma Jesus. Thank you Jesus. Mama, what bo wutiri mu pose aka wunya yanka be ko school Accra. Montre mon sachel so. Oh yeah, adie ye. Oh yo ya resa. Yeah, asano na. Oh yeah, no yeah. Is it Jesus refrain? To you live Jesus refrain. Oh, yes, Asanona. Oh, yeah. Everybody catch him say, "Oh, be surprising nipa 8 bi wa ha with an emergency financial breakthrough." Amen. Nipa 8 pe so di jira na so. Peja won sakoso. Kase we Yesu di mi. Yes. Me bo me se bom paya. The bomb is a vampire. Se eye me. That's I am me. Ena mi benya se sika na. As a man says, Erade dan na di chem sesi a. James says, Dan na di chem sesi a. Bonsa na bom pa. In the name of Jesus Christ.
ehia afiri ne so. Amen. Ehia tade bi awro. Amen. Why the name abayo yi? Obi nim no. Why the name no? Mama bra. What there no? Woba. Adana mete beki. Getty. There be mete Rebecca. Okay. Mate said no Rebecca. Enti ase. Ade bia so mete bia so won kyerase o. Ani tina ya no makase menti ase. Menti ase ne kyerɛ sɛ waka kyerɛ me sɛ Rebecca. Ade ntra. Enya Getty. Mete Gertrude Kumi. Pacho didi no. Why din? Getty. We need it. Enti anyo no na sem na meka Rebecca. Edi bi ewo ho a omo friend say bekudie wo se bekudie. Or your classmate. Your friend is saying bakudie. Anu ti na meka say meti bibia said ya meti no sa na meka kire wo bi se mate di bi se bewie osi obia ni na buhwe mo efe ne sa still na mi ginam maka che so nko frɛ ne ma memra kwasi ada na meche no na mache ma me na mache ni se bewie no ase wonim say wey anu obi o madwene asesa te said ya shift obi brain abaha na di wey so de ama wey abra na wosua de no na wadanfo bi na mo frɛ ne fali na sa fali no ebi wo ho a wo bo se omo tena se na omo usua de there was a time na mo usua government na mo bie buku na mo usua government sa nipa na meka na sem ko mo ye ntafo hwade se woni usua de a ne honhom ni timi free ni mu na kɔ enti wei waye na dwe so obekɔ akosua de obekɔ school wa Accra ba sei na honhom pɛ so wɔyɛ no tie nkom hye ɔmo se wobekɔ akodu Accra but okodu Accra ɛda wobedu the next day wobɛfrɛ no wunya no de enti wunya no ne sɛ mahunu abrantie bi obehia no abra wakodu Accra ho yɛfra abrantie no Thomas Boateng Frimpong na abrantie ne be kidnap wei ɛde na kɔhyɛ baabi na wei insɛ sɛ ɔkɔpɛ degree no wɔde nyinsɛn na ɛba enti wobei abɛkɔ akɔhyia abrantie wɔnsɛm abɔbɔdin ɔntwerɛ di ne fanto hɔ because asɛm a meka no mentwa ntoro asɛm a meka kyerɛ sɛ de yɛteɛ saa na meka no wɔbɛkɔ akɔhyia abrantie bi yɛfrɛ no Thomas Frimpong Boateng ɛwɔ hɔ abrantie no bɛhyɛ wo bɛyi nyinsɛn kɔna kɔma keto hɔ enti yaka ne sei ya mmɔ mpaye na mmom ɛyɛ afutuo yɛsa ɔkɔfa nyinsan aba ɔbɛwo akwala wanhwɛ munya din bi amfa nto no mo bɛfrɛ ni degree because anka degree no ɔkɔpɛ ɛna amfa maame bi a na yɛgyina kwan ho sɛ ya na ɔde akwala bi kɔ school na akora ne dimnika kɔ wɔsi degree na sɛ baby mama na young boy who Freddy degree was also me de me ba ye ba ko po me de ni ko legon ha so nko bo degree wo so me asakura nu ana na fu ya twon na eja me pɛ ma ade asa na me de ne be hye efie ɛna ɔwo nti degree na ne nam ho no ɛna ne ma me ya indomi ɔse ne ba ne ɛyɛ indomi ne eti akwala no edi ama me de ato ne ye fe degree ɔpɔn wusu ɛno na ɔmo de afra akwala na bɛpem sisi eti akwala di mi ka degree wa hwa wo bai ɔde degree ba fie ti aka ni sei ontu ho anamo me bɔ mpa ya ma no but awurade sɛ
obey ni kese ni nyina so obey dan obey city ha me hunu si ya den sanso no gu ne yefno so the moment an sanso gu ne yefno so ne kire say your man is stomach ulcer o ulcer enye hospital die ni bia momma me nsuo sesi ai mo be so wo bo won sama kan konko be ya ayada na mi hu ya fa mike no kona wose say pacho ya ko hospital esi neti untimi na nadu wini bibi me mananu munsuo pacho yo wo bo unse ensuo we be ya powerful asne abibiduro na wo se wo koje amana oyo ya resafo ojifu oyo afuti uni midie minimo oyo ya resafo mirajefo oti arielo uye meja hey ni soyo to the Cassia, also Yadi and Bako, or your Yaris, Mirage, Osia, we are Major, Media Minimo, but yes, away, why your Yaris, Mirage. Names are who you want. Media minimo, media minimo, media minimo. Oh, your yaris Obiansa way, why are you resafo? No, sure. Oh yeah, yeah. Yami, yeah, yo. Yeah, yo. Oya die wara wonia erati ne asai panebra yeah oya die oh eja oya die yo Meswaya wa bwafwe Nyami huyade Mama why you watch yourself compare bibi drama no pacha enua na wo wiase ni nyina eye nyankopon ne boy ma bompa ya gu nsuo yi so ni gidie asade yare amen ni gidie Jesus asale yare amen ni gidie Jesus asale yare amen
Okasa nento na sum. Se ekwan bie no okọ school na. Ohun Thomas bia onwane. Papa. Pachonka school no ko this year. O Lagos. No nyaye. But Bibi koso. I didn't catch me say me manem ko. Bibi koso. Onko tech. Okọ degree aba. Winim say okọ degree aba. Pacho. Say na waka atoni trim. Onko degree bi ama. Eyasa wo benya nana. Na me se wo nana no. Ami de sidama ojaba nyame. Ni nyame aye ananyimre. Ebro ma adwene me nti ase so. Me said daye. Me be oyale osa. Afa na chi na yako hospital osim. Ye man e dro bibi dro still. Na sedan ka ojaba nyame se na ye baye. Ofre no. Obompa e ma no. Na me gidi se be fi ha kono. No ho ato no. Me hunu se ye den sanso no gu ne yefno so. The moment and sounds so good, your friends only to say, your man is stomach ulcer. Ulcer. And your hospital, the Anibia. Mumma means you say, Seer. What about when someone can conquer? I don't know who you are. Mike in the corner, what's he saying? Pacho, your hospital is sitting at you to me na do. Winning BB, may mananu monsieur. Pacho, who won't say, ensure way by your power for a snake. A BB drone, I was a German. Yale started 10 years near. Yale banner so 10 years. A droben a one nom. I could be funny one to oh, school, not the hospital. Obeko could do a cry, but Okodu a cry. And that will be do. The next day, Ube friend, Wunyano, the entire Wunyan say, Menhunu Abrantia be obesiano. Abra Okodu a cry. Your fra Brantiano, Thomas, Boateng from Pong. Na Abrantia never kidnap way at the Nakosha baby. Na way incest occupy degree no. What the yin say neighbor. Enti obey abekwa koshia branche once ma babodi on trade in infant war because asema meka no mintwantro asema meka cho said ye tie sa na meka no obekwa koshia branche be friend Thomas Frempon Boateng ewo ho abranche ne be hye wo ba nyinsan kona ko market ho enti yaka ni sei ya mompaye na emom eyafutuo yes sir okofa nyinsan ba obewo akwala akwala wan hwe munya din bi amfanton mo be fa ni degree because anka degree no okope e na afa ni ameka show jaba nyame ne se asidan ko na me de fa no so de amano se o hwe me so me ba me yema me ya ne me chi nyina wetimi afre me to say like man dance on da yempo se BBC be si ene nenso ene wa frɛ me insuo keke enye bidro insuo ena ode maame mo amutifia amo se ye ntro na enye ntro mo mbra na mo behwe mo ani so mo mbra na mo beji mo de wo fie wo osa wo den yare bi e wo su bia bra ha se wo ba ho beto o Yesu Kristo di Fasa to ya funso. Is your radio coming on time, sir? You want to me no, or bet to me no. Nania was shower Japan so. Ye who was see or beshi rano. It's your raditina CD. And I walk on a woman who said, Obey my bay for the quine. I'm away and young way in there. And won't see what she won't come. Not an answer. I can't any more young. Yeah, why you go? I'm a
warrior no eraditi na sidi rodenensa eto wo yafo ne so hey oye ko amodi ahuye ya ba wo so odi ahuchira ba wo so odi kwadana so oja be Nyankopon be yawo munhwe ye rade be yawo Akwa neja kwe Nyankopon opeja ne nsape wana wari kranta no wama wode wo ama wari won wonam eno wo moja nsuku usuo amani yakase pa ana musande wa febo esi awrade ani wo hwambo wa ma wansi wutrasio wa ma watamfo nyina hunu se wode mre na ye na ade o esi awrade aboa mi o binyami ajimia ampa waya mi tripe ya fuapa esi awrade aboa wo waboa wo wama wo bi tafo ni nyame ajewo so ni mo wachewu ni nyame apejamo ajo nyame apejamo wama wensi wutrasio waye wutripe ya kwa esi erade aboa waboa wama obi ntafo ni nyame ajewo wachewu oja be nyame apejawo oja be nyame apejawo ama wensi wutrasio waye wutri ya one your friend Linda Ray Ayedi Johnny Linda Johnny Sha me huna die bi sesi ase en sebi dan yefno so na nyame nkoko yi nsa na firi so amen afei mi hu ya se okuta baby boy amen na omo frano junior amegulo my husband me ma direction katire urade say minim mi jiwudi na namu a mi tu ade ama mi ni mi wura amen so wo be hye ye nimunyam na me dia kwala na ba anim ha bede urade ase amen emanenimu emanata fonsere jabe Nyankopon udi ashane yo esi emanenimu namamata fonsere me ao erade udi ashane Una me mamo kiraso de chireno ayon komse Onyankopon ei wo so na me de me wo rumato ema meni wo atamfo siremia me kwa me de nie ao erade wo de aheme Mesia maya nimu ne maya go say oh eradi udi ashaya same prophet Israel was being restored and today your restoration is now
fa so wɔkɔ awurade ka kyerɛ m sɛ abayewa no yɛfrɛ no ɛfa mfa kaa mɛhyia